Lishonile Msuthu. Ngiyabonga Gasolo. Umuntu akabonge Mlandzelalanga imibuto yakho lesiyitholako namhla kusihlwa. Umuntu nje angacala nje ngekuthi adumise ukuthi nembala niba ka Times of Eswatini niyalandzela luhlelo lwethu lolapha ka Swaziland News. Liphephandzaba lelitimele lelihamba embili eSwatini. Njengoba wathi ke iSwaziland News hulumende wayicategorize ukuthi liphepha letiphekula tikhuni. Kuyasijabulisa ke noko nasibona ukuthi tinkulumo netingcoco lesibanato lapha ka Swaziland News live liyatilandzela lokufaka ekhatsi nani netinsatheli lapho ka Times. Umuntu akasho ke Mlandzelalanga lokuthi nembala i-Visionary Perspectives eSwatini luhlelo lengilubamba njalo ngelisondo nakushaya insimbi yesiphohlongo usihlwa khona ka Swaziland News. Luhlelo ke loluhamba embili ekuhlatiyeni ipolitiki yelive velonke jikelele namhlaba wonke. Bantu nabafuna kwati kabantu ukuthi tindzaba tepolitiki eSwatini tihamba njani bethamela lona loluhlelo naletinye ke tindzaba letiba khona ka Swaziland News. Loluhlelo lolu ke Msuthu lofuna ukuconze ngalo ukuthi luhlelo lwetekufundisa ngepolitiki kakhulu lesingathi ngesilumbi political education. Luhlelo futhi lolwendelo ukuthi eMaswati afunze kabanti ngepolitiki yelive nekuthi sifise ukuthi lelive libheke kuphi kusasa. Loluhlelo lolu ke Mlandzelalanga akusilo luhlelo lwephudemo. Kuliciniso ukuthi mina ngingumholi cishe lo senior khona ecembini letembusave even iphudemo. Kodwa angisiye isikhulumeli sephudemo. Lokusho ukuthi uma ngabe ufuna iclarity mayelana nema organizational principles noma ke singathi tindvo le inhlangano ithethe isinqumo thide ngato uyawukwati ukuthi uconze kulabakhulumela yona inhlangano. Somlomo wenhlangano lesinayo kwanyalo ngcomrade Brian njengoba wadi nawe ukuthi una comrade Brian Sangweni longiyena amahlala eSangweni. So ke ngifuna ukucala lapho lokutheni le ngikhuluma lapha kulolu hlelo kungenteka lesinye isikhathi kuthathe ngazuthi qhamuka kuyo inhlangano kodwa ubowadi lokuthi lolu hlelo indlela lwakhiwa ngayo lwakhelwa ukuthi lube yi-site of intellectual and political engagement where a gymnastics of ideas take place, where every thought matters, where the parameters of free expression exist in the fullness of time. I-Visionary Perspectives yaloko ke Mlandzelalanga. Sengibuya ke Gasolo kulendzaba lelo ngibuta ngayo. Lekukhanya ukuthi ungibuta elihlelweni loliphelile bengikhulumisa indzaba yemaphoyisa nendzaba yekukhuliswa kwempi even engibuka ke nendzaba yokuthi ngiliphi lichasa impi lengalidlala ekuthenini live ligcine likhululekile. Angisho ke Msuthu ukuthi sitawube sichubeka nato letingcoco leti nakusasa. Kakhulu ke kusasa ngidawanza nganze nje impela sibuke nemlandvo ukuthi uma sikhuluma letindzaba leti sitikhuluma sitisusela kuphi. What is the scientific and intellectual and historical basis from which senda lama remarks lawa leswendile. Angisho ke Msuthu lokuthi
kuleli viki leliphelile vele ngishito lokuthi eMaswati ikakhulu bani labasha labakhona eveni labafuna inkululeko kulelive lenithi nine esikhatsini esiningi nithi ngema comrades abangenele le process yekwekuthi babe ngemasotsha uma ngabe bafuna kuba ngemasotsha bangene fully babe embedded within the institution of the army. Ngifuna ukuphinza lokho kwekuthi vele siyafuna kwekuthi bani labasha bangene emsebentini lapha empini kodwa kube bani labasha lokuyawukhanya ukuthi bayawakha impi lehlukile, impi leyawumelelana nekugcilateka kweMaswati, impi leyawuba neculture yekwati kwekuthi live alisilo lemndeni, live leMaswati. Ngiyethemba ke ngoba nawe uyalilandzela leSwati elihlelo iVisionary Perspectives eSwatini Msuthu uyawati lokuthi iargument yethu lenkulu lesiyigcizelelako khona elihlelweni ukuthi leli livela kangwane noma ke laseSwatini alisilo lemakhosi. Ngifuna ukuve kahle lokho alisilo lemakhosi lelive leMaswati. Ngakho ke kufuna ukuthi indlela lelibuswa ngayo ikhombise lokuthi alisilo lemndeni, ikhombise ukuthi live leMaswati. Hulumende lo wakhiwako kufuna ukuthi bengihulumende weMaswati ngalokuphelele nemandla ekulibusa lelive kufuna ukuthi kube ngemandla lasime kuhulumende lokhethwe ngeMaswati ngalokugcwele, hayi hulumende wemndeni thide, hayi hulumende welidlanzana thide, hayi hulumende webukhosi. Ngifuna ukuve kahle lokho. So ngifuna ke kuphindze ngigcizelele Msuthu ukuthi angikhulumeli nje ukuthi kube nebani labasha labangenela le recruitment process lena letawusukunyiswa masinyane. Ngikhulumela nekuthi emasotsha lakhona kwasanyalo kulelive sifuna guquke, angabuki ubukhosi, aguquke abuke eMaswati ngoba sishito kwekuthi lelive leMaswati nalomthelo lothelela lothelwa ngeMaswati lobhadala lamasotsha nawo lo mthelo weMaswati. Kulelive leli ke siyabona lokuthi lempi lekhona uyawukhumbula namhla ukuthi 12 April 2025 nje nga12 April 1973 ngila kwasukunyiswa khona lempi lesinayo. Isukunyiselwa lempi lesinayo kwekuthi kube yimpi yemndeni leyawuvikela umndeni. Siyakuconzisisa kahle lokho kwekuthi indlela labatrainwa ngayo, indlela laba indoctrinatewa ngayo, indlela ekokuthi babe ngemasotsha emndeni wakwaDlamini noma ke babe lithulusi lekugcinzetela eMaswati. Simelelene ke Msuthu naloko. Sithi nabangena lapha noma babazama kubaguqula ukuthi babe ngemasotsha emndeni. Sithi thina bangene lapha babe ngemasotsha elive emalungelo eMaswati. Njengoba sengishito ke Msuthu kwekuthi angisho nje kuphela kule recruitment process kwekuthi bani labasha bangene kuyo. Ngithi nemasotsha lasavele angekhathi amasotsha nyalo. Lawo masotsha lawo kufuna ukuthi athathe isinqumo sekuguquka. Ngesingisi singathi they need to flip ema allegiances abo. Sale babuka sive kwekuthi basebentela sive, basebentele emalungelo esive. Lelive leli ali exist kwekuthi libe live lemndeni noma ke limikise embili emalungelo emndeni. Live lekufanele kwekuthi lihambise embili emalungelo eMaswati. So lenkulumo ke lena lengiyikhulumako Msuthu vele ijulile ndigcilile la ekutheni sesifikile isikhathi sekuthi eMaswati lasempini aconze kahle ukuthi lo mzabalazo lesikuwo
wekwakhulula nanawo kuletinkinga kwasawona emasotsha la NATO sitawutikhulumisa nje kakhulu kusasa leto nkinga leto lapha emasotsha pronyothwa ngengadi bantu abamswati nje incumbi nawubuka nyalo ngibona laba kulpas Tembi bafana labancane laba labatele idolo kunemasotsha lasalapha ahlela iminyaka leng30 sola kaPronyothwa sitawube sibuka leto ndzaba leto ke sifuna ke imbi le professional le democratic letawu promoter an institutional democratic culture under a constitutional multi-party dispensation. Funa kucace lokho kuwe Msuthu, ucace nakubalingani bakho lobhala nabo, kucace nakubalabaphethe live kwekuthi vele sithi wonke umuntu lo tawungenela i-army recruitment akube ngumuntu locatululekile lanhloko kwekuthi le live libhekephi i-future yalo is in a democratic establishment, a democratic government of the people. Sengigcina ke Msuthu ngidawugcina ngalendzaba lena yeParliament lobekisa ngayo kwekuthi kuyevakala ukuthi hawu kukhona labathi hawu sekuyafanana lokhu Mosi nalaba labathi akuyiwe eParliament. Lalela Msuthu, this is false equivalence. IParliament ide emandla nalamancane kwekuthi ingamsusa lo hulumende lokhona. Imbi inawo lawo mandla lawo. Ngutshela nyalo kwekuthi noma kungaguquka 1/3 walembi lekhona ithe lo mbuso asawufuni sesiyamelelana nawo ngaba nelishintshe vele. IParliament lelesinayo noma kungaguquka onke ngu59 lama MPs athi asisamfuni lo hulumende utawuqhubeka lo hulumende abekhona. So that's the fundamental difference, and we are saying the time has come to focus very very clearly on the army as an institution. Ngifuna kusho lokho ke naseMaswatini ngokwekuthi masithi eMaswati lasemphini empeleni kungasiko nje lapha emasotsheni kuphela nasemaphoyiseni naka correctional services bonke labantu labalapho kufuna baguquke bajoyine the cause of the revolution ukuze lelive leli litewe lapheka lichamise nalithumba lebakangwane labasitshela ukuthi live labo live libheke phasi la libhekiswe phasi ngumndeni munye lefanele sonke sikhuze elibayethe kuwo lo mndeni libe lelive silati kahle kuthalisiwo lemndeni live leMaswati sithi kayiphele leyo nvo leya siyifuni kule live uyangiva Msuthu asiyifuni leyo nvo leyo kule live leli going forward. And that is my response. Ngithi onke Maswati lasemphini angive kahle nawo sidinga kuthasukume abuye ngakithi kuto wakhiwa live ucithwe lo hulumende wetinkundla asisamfuni hulumende wemndeni sifuna hulumende lotawusukunyiswa sive hulumende lotawukhethwa bantfu hulumende lotawubeka dzingo tebantfu embili. That is the kind of government we want. So le policy lengikhuluma ngayo, the tactical shift in focusing on the army is a very important one. Funa ke kugcina Msuthu ngekuthi ngithi lokuthi ngithi asibuke impi kwekuthi ingasebenzela njani akusho ukuthi asitiyekele letinye tintfo lefuna stand sitawuchubeka stand njengoba sitawuchaza kakhulu elihlelweni la kusasa. Ngiyethemba kwekuthi impendulo tami tiyakwenetisa futhi tiyakugculisa Msuthu. Ngifuna kuba very unequivocal ukuthi yes, the time has come for our people to participate fully in the recruitment process with the view of engendering a culture of an army that belongs to a Maswati, not an army that belongs to a family. Asifuni impi yemndeni. Sifuna ke kwekuthi nebantu labangekhathi emasotsheni lo ngikhuluma nyalo bathi lokuthi sinabo sifuna babuye ngala ngakithi kulwelwe lelive likhululwe lelive leli nasilithathe emangisini sasingalithatheli kwekuthi silinikete umndeni lelive leli nasilithathe emangisini silwa necolonialism. We're fighting a gross injustice of the suppression of our rights to self-determination, of our rights to sovereignty.
Now that those rights have been appropriated by a family, and we won't allow that. Ngiko leli singakufuni, lekufuna ukuthi sikusebente. Sithi ke kubantu labasempini basive kahle, sifuna basebente bahambisane kanye nathi ekwakheni uhulumende kabusha. Uhulumende lo uyawuba ngemaswati, hayi uhulumende lo hlele ekhikhini nemndeni. Lo wenda ukuthi tonke tintfo la eveni tidliwe ngilo hulumende hulumende welidlanzana, hulumende lo holwa inkosi Mswati wesithathu. Ngiyethemba ke ukuthi Msuthu le iyevakala lenkulumo ikhanya njengemini, nawe na uyilalela utawuva kuthi ngithini. I'm very clear ukuthi yes, the army is an institution of interest to the mass democratic movement and the progressive forces. And there is historical precedent la sibone khona ukuthi impi uma isukuma yala kucombat ibhamu kubantu umzabalazo uyaqhubeka kube nelishintsho kulawo mafu. Sikubonile lokho eTunisia, sikubonile lokho eGibhita, sikubonile lokho eSouth Africa, sikubonile lokho eIran, sikubonile lokho eRussia. There are many different examples la sibone khona ukuthi uma tibhamu temthelo wethu tingabhekiswa kithi, tibhekise esitheni, uyaphumelela umzabalazo wethu. Sifuna kube njalo ke Msuthu. Ngethemba ukuthi ilanga lakho liyahamba kahle, uyawujinga njalo nangabe kunembuto kulele ngikushoko, udinge ungithinze Msuthu. Ngiyabonga.